Bini katawi pen tong long si mesen awar sai long lo nilita ke bang ani ngarong lo dak bamon pokoles bang ke aprang ta bang bom lo aja ka program lo nang chetong undun lo si pingi bang te la ke specifically lai si dak pini loge than thi ula so lam mang vet pen si sinang chetong lo si pingi inaugural program lo na chetong dun lameta mai pen halang libe ke hai ke cs pen timur ke hai ke si pen da pum sontero pen ke to we da principal pen dang lok pini da bomon pokola salong assistant professor satum teacher satum la pen da pini admission nang em dang tu la sidak pini ni ngarong lo da kacali atum da admission nang em bang do pu sa hoglo dak center nang puji pophan niliphan nang chingwai lo lang li sona taxi akaprek KSA pendang lok pena tum niliphan nang chingwai do dak nijang kal biang long ta center nang bisi kemi athe dak dipua nang charli dun ke halloween amani lita hala sohut pen kederi bang lo ke thanji ko malo ke thanje bang wi la solam pen sikeder ilo si nona pit chingwai bom isi a formula selam si nona na bang se ha prang hut bang ni lita a hoglo nili bang si nang gi biya phan la an un ede nining nang mane bining hang thip pon ka liden a thip po ining gi hang hip po bang ta kali ining gi po pe ko sono po mal si la dak la si non isia formula selam tu jinggi chetan si non bang ge chok po ining ge chit hedolo la sẽ lang li rompi ka hai principal jiten rompi ka hai si pensi pechetan chumong tu si non bangke pini pangcheng la silada kachari atum pini pendang lok pena pen ke kelas do po nang litum anutin te hedi la solam long bang interest and pamine athe non ke dam tang nili 2018 pensi di fulong ke center bilo eme thangalam le pupo hadi exam hoket ke pher bang do pik pik kachong hu bang le nang ke ong ahok lu la mo alang li puta ke kopi to pik la kal bilong itu ma kitab eno dat a mobile tiyok non he ke do ta som lo ampen me achichi cha lam anta jo ke tok thek the tum do u la si serious enai po bang sinili nang ipu ke ching penta la silahan lo monili solam no putar wang tu po sita la soprang asako purki mo som lo tema 6 months certificate course polo in Karbi language certificate course in Karbi language under Dibrugarh University la sila ke pu ke than thap ke than tu la son kali isi prestigious lo northeast ke premier university lo Dibrugarh University ke la sinon Dibrugarh University pensi nang ke conduct la solong bang ahogalam ne ke thandagi la da bang ni officially ke non ta center bu ke kalilang ni process bom lo la si mo exam hot bang na le tum dipu si tok nai hada dipu center bu pe non ne dipu po na si ke charli person si record bang do ina le to sitala bang ni non process po tali ni ninga che thedo la officially ta chori po bang ke la so at purkimo ke bang dal halo nili Dibrugarh University lo nili arpu ge do ningkan pho nili phan arpu nang pata governor Assam governor PP Acharya ge do si nili phan nang hang det si asana son jingki si nili phan na so hadak arpu nang ge po governor mate chancellor lo ama hadak do bom hudlo sinili mathalo Karbi atum pinianta kosong lo ili tungke Karbi alam buke Karbi akai dolo Karbi alam buke dolo sita officially ke litung Karbi tek Karbi bobang ke ajat awe lasi isi university pen denglo de chokpo pomasi ni ada ka authority pinagamat nili direction piplum lo direction lo masih isi academic council hai long cheparai lo isi assistant claim lo lasi non syllabus selam lo la sinon nang litum syllabus sa teng si Charlie nang ji
grammar dake grammar an beji paper 1 paper 2 paper 3 doji angela songbong basic lang ili tumen non sit dak noun doji pronoun doji verb adjective lahai ahor musi wang la mute karbi noun karbi pen pilo pupo pronoun karbi alam pen pilo pupo la so wang si frame of sentence pendang lok lahai lo ili tum non kok application sita 6 month ke kijutsi ko mande tahai lo la so best ke mo next pen ke mo January 2 ta January sivet po sita la last tahai po mo ning pen ke ningkan isilo chiklo trok kalilo chiklo trok kanan kijut lo la si hala so pen da chingwai lo university long chingwai lo meeting do lo masih dak chingwai lo koma lo ke than po ke than ji ke lage atimu dinglen lo masih vice chancellor bang tala tanar jab dun thip lai ne la to we na ki lidun pakali na kar yu cho masih tum che than lo pir thelong munit nang ke plan ching luga charlie nei pulu nang tok ching wang lo education system ko song lo nang ge ha dak pe che than lo angke ke joy na example le nam nang doctor engineer doctor bhan mal degree ki picheng ke than bhan doctor ke chali cheng phas be se doctor dong le ke than gali lo angke non doctor mata la tan na a doctor master degree ki untang a doctor nai specialist lansi doctor ban than ne non da college han lo bomon pu college emi ke pas nang ba ti ke da ke akyong enai lo emi pas nang po emi ke pas penasi dak degree de manda than ni la sinong ge la solong lan cha takli non ta net pen dang la PhD pen dang non ge dolo sta ha ge cheng alam lo pur la na engineer komal lo de engineer phan certificate pi cheng ge ha la so level si dolang eli tum lang mam tha karbia tum ke non si hubang ningkan pharo ko ano ne prang posili tum ke non si ningkan pharo pisili tum ke la song deng non ke li dun lang lasi doktor man ko mal lo ge than ke practitioner halo so ge jari buti pu atum lo la ke ayurvedic lo sita bang ha western pen si ge bang lo lam allopathic ke modern science pen si ge bang lo la tum bang ke pulonang ame thang ke interest ke tek pen nursing ani hang atum si mada ame ka pa me ka ora pen la tum si medical college on ge than Mistri tum si medical engineering college nang than lu hala ka charli do po hala me thang research po la tum si professor nang chaman lo las ki cheng ko mal lo doctor engineer avelo doctor engineer rom le ka than galo wrong do we general sam se ka than lo ilitum la so station la si non ilitum long ta ko pulo ga non ke than ni non pulo nang nili 2004 pen paper claim lo newspaper claim lo Tekar ko nang itong Darjeeling po. Tekar newspaper nang lo nili lo to ko kitab to ko article to ko lo nili background nili certificate ka ta nili ta no karbi alam tek po nili certificate ave nili lo ta no nang litum ke chali pabe de nang recognize university all over India po sita me nang litum ke ba wala mo sa me karbi alam tek mo nang litum certificate po nang litum ke chipaklang tek lo karbi nitum ke na pelo chipaklang pa ave lo Lasing non first la so stage tum ke lila. Lasing la dak interesting. La so dalam le lo vice chancellor bang nang pulo. Ni ke university ni dak Charlie Bom holo. Ni MSc Charlie Bom ho. Assamese subject dak dulu. Introduce lo di Purgar University lo. Teacher ko malo nang tum chini ma wala nang than. High school a master BA la bang si isi school long a teacher BA bet kachali Assamese teacher lasi university long na tha angke halang angke head of department Assamese amben chitong lo BA head of Assamese department i Guwahati University a degree ki BA na tantabang proudly amben chitong lo lalo laga di Brunei University non har si chu laso a meeting hut vice chancellor nang thana lam lo angke apit claim long ke nilita apit ingne ka lo ke cheng sinali tu ingne ke meji bhauna di Brunei University long isia subject introduce lo all over Assam la ka di Brunei University long de bhauna ke chini manali tu
ahom tung le la le ki kan krang pupo ki kan ya ti tu do mati rawana son aching thang po pini po la so hormu la ken majuli ban jege ba ahom tu amala so subject Dibrugarh North Steel introduce longge lage nili do bam holo nili tam holo lage non hela nili tam ki Dibrugarh North Steel angka teacher che wan lo ki university than lo la ta degree be amma ta ke than ma ta degree ri du lo non nali to mage degree lo po nili son ba angke nili ta degree gar idu lo ko kilo mat a master bang ta university lo admission chen to that mage a phe than ke to student ke hangjo lo strike to do lo university kan kirpo masih ni dah pulau hit kosong apa ke? Itu tu ki dangor kotha ni ke? It is not a big issue. It can be resolved easily po. No song kali alam ke po. Teacher masih admission ke alam dawang lo student lo bo. Alam ta student si student mage than lo. Alam dawang ke lo bo. Ladak lagi cik kali lang. Angke exam nang le po. Malah question paper ke sedi lalo. Agak lasi student agak lasi question set po. Agak komalo exam itu kau tidak lama tidak exam tahu tu po. Alang agak set question nong saya langsung itu po. Lalu po. Aku interesting tunai bangke. Agak laso answer sih alang sih cek tu po. Agak kontak sih tu lah. Amaga strike tour dulu. Masih tema po. Ama pini tum cingwai si toh bangta ka Charlie ja pot degree ke deny nang ni discriminate nang ni pot pa Charlie nang la si itum klem nang nong ke patan na question paper ka paset ka prek la sono muni rina abe paper ke examine ta hala ka prek hale palang na la son si ke solve la ga non heto no angke ilitung ke la non sinangge ceng tula non nange thanji puterona ake hai nang thanbu pilo langli da karbi degree we ko pilo ge dola ta pu be samo ke hai langli ta lamma ta ma president lo ta langli ta degree we nili da bos ka cikro bang ta degree ta dikarbi degree we ko pilo lasi laso ke pathana bangke a background si galang a background lang po alang likar di alam bihek mo pen hala doktor teach a professor hai engineering a professor hai lason lang thase ili tunggal lason si gawang karbi alamet boche karbi alam boche o lamet kapangcho bhanklem piklo anggalang li grammar study lamet han angge la high pen si a background karbi alam lameda mai lo macher abdun karbi alam keto karbi alam ke study karbi alam pen kita publish lah ya background ke lang pen sino na bangke language ka recruit lo lasi non nang li tumang ta budam lo pulete cari rapet pet ason po teacher meta lasi non nang li tum ta non dak teacher mo pen than bom si karbi language teacher ke ceman ye phandok chot kalira broadly koson si karbi alam apa cingtur tegima la pena solam dak eli tung ke claim ni tepik lang karbi alam standardization warna la standardize na la nili banab ning ye poisi lumajong area ning ye poisi rongkhang alam ning ye poisi ha amrina ning ye poisi karbi alam bulo ha punili to na pupo an pachulo na so long long ri long kha long ni ga an pichulo na amri na ning yo pa an pichulo na an pachu pa dak pupo pe amri na pi kolobang lo ken po lasila sa standardization pulo lakya nilitum isini li kasi process ang chenglo lasia variant ko ang bongma rongkhang la variant si lam kaningji ong muchot lasi rongkhang variant le accept na rongkhang ko pima kaningji pula so lam no mati lasi non la so lam ilitum ke study da nai do non ilitum amunit ni lihada ka pupiglo mamam emega charlie ji
linguistic la MA Charlie no ni dang sponsor po nang klang bang abi la sin dong heta ni lining ye tulo da bamon po college long degree student pendang lo ko mami MA ki dun tan sta MA double MA da Charlie me lo mami jong si Charlie yi po ten ni sponsor ji linguistic MA la so lam lo la si non la hai ili tung ka pangcheng dam ne ke star idam nangi ahok lo maximum atum ke job oriented sakuri jokamar to sipulo karbila meda tum ben ke la si la dakta woreng puni woreng ben jokamar ke laga ka chiprek theta lage mu class long che thana na sitai li ting jokamar puni woreng pu ke la ke kireng pu mati kireng awar sai employment la si la sona le si dak ili tum ahok lo munik tum ke kireng ya phan che bang po la son dami Sita la chot kali la broadly mohet rukasen peninut t-shirt do pusipu alangli na ketak kolobang ni nilgi cintu telang inut nanga Charlie dunduk paha kopi ha orang Sina College ben puhe oh nang li hello ma oh cha cha lalo kopi subject ne nang li kita English nang li phan kel ke mi piklo English bulonte English ini ta la literature lo language lo la si non ta jasemet literature Assamese language Assamese pen English la hai tum ban ke non la ke lang ki jun kon ma ke jo la answer ke jo sita Charlie le politik un e non pulonang pilingen ka we masculine gender pen hala penia gender ka we feminine gender ka bi son po tok tha bat po tok tha pu tok the ka bang be angke plural muni datum jontu atum chainong ahur pura son pu et dak ta ke tok the ka bang be ni paper examine bom ke lang si lai ke alam ka ningil miso ta hur ko miso phan ma yo ilige miso gadum asiyom bosi pui mati Nili non an total 900 near about 900 exam ke tok ang bong pen bangke bak sido ke tok the miso hul ku si tok e karbi ngi jo la mainut la ha hormu ba la sinon lang li ke bang nili ninga rong pik lo ili tum non charap tholong po ke bang puya ni apa la solong ili tum ka research dam nangji nili em ke ladak center ke certificate course ta kali ni hada university long the pulo 6-month course penchot ke secondary high secondary ke latum they are not competent to teach karbi they are not competent itung ke pudamlo pode certificate course ke only for like second mane elementary level nong elementary pulo up to class 8 elementary level ang deng phanang bel ke Nasi la so bon muthe ili bangla dapen isi basic idea bang dulu. La so basic la theng de me thang si Charlie pon bom nang po. La so alom bang la si non bang li tum la dak hello ke nai. La si non bang ke ni li pe po si non la an ke me university pen ke ose whole only 50 were intake ke. 50 na muthe ni li se application ki thu si Pugali hadagan non la son na situation lo la si demand nang u to ajo ni si nilam non bangke candidate pa ongcho la si non bangal han lo ili tum language ka research ba non ili reach long u elang munit wang wede mo pen pu bom la principal gani ge son si certificate of fancy wang chot maximum atum ke la si la bangali de nai awede non ke wang la si non bangke certificate upon kalira elite language ka develop ji language isi grammar establish isi acceptable isi grammar la sobang damna lang la pendet ke language standardization la sobang just same met standardize na lang la sobang kenan so tepik lo ke pa chunji chok jam re jam ni ge jam ahok lo non ke word mo pen gate pu bong si gir bir pu me bi la ke ni lita non pin lang li si aju long la ho so na se ni li hekar 2005 pen kar bialam tok big lo ni kitab ta tok lo kitab ta do lo ni lita la kar bialam theke ti pigan lo
Karbi alam kawe an nili penang pa pleng lo. Sita dopik lang ng etip na pulo nang dak election pa prang kilik pusig cethang mati nong ke. Lata nili lo mati kilik pupen ke. Na samben dang loksi nili alam teki tip do pik lang la pulo nang isi organization office secretary vice president pendang lo dun chun bang dun mai pu sai hem chun bang pupen klem chun bang pa chun bang klem bang pu la hai lak dam pendang lo nili work ke kon lam the tip pik lo nili la si la an so na taxi non ili tum long wang nga la si nili ke la so long si non iri ke chiri la si no lang li pu english a professor ke bang nili ni ngarong pik lo la si non nang li bang ke ang songan wang na po la si nili em ke dagan non certificate lo diploma donang po diploma pendek degree donang po degree pendek ili to master degree tadak language ang unang po la pendet ke PhD ang tadak center nili ultimate aim ke la sila dagang bong nili ki joy ki gali nili ke claim sumpik la si nonang litum ta through social media nang litum ta do pik la si social media long pe nang litum non ta nang cherap dunai non ta nili phanang etek pik sita ladang nili ko ano ni ka kisum ti dupan sila so hormu ko pachun nili la nili mo pen che than bom no puti mu nga ka hai pe han be sang ho ka hai pe che than bom la english sar lam the jack of all trade master of none to ke nili hello example ke tu che than il mo pe thik so na thaksin non lamet la MIL ka pachun che a history of ki mu nili ka bi language development board chairman ke che man sila ka pachun laso nili ke cepat duk ahut nili kehelat ke dami ke cerap nang itu nang cerap don bangale nili gohati ke dami pan gari yang tu cetai pan awe cetan net podo awe tani nang cerap duni pupo angge next time phone chulu lo te phone nang deng bangale lang anak duk pen si pacun lo masih yang ke hak padu cun dia pikir kredit dengan CN non bagai buihu ni tu macam sama je ni sih lo angin nili so pelong abang ason lo nili nuet kali he nili long nak cerap do tum dolo lasot bang nili identify lo 1952 council lang chelong dot pen karbi nili ka school ke charli hut karbi subject charli long vek la nili ta Don Bosco ke charli missionary ha LP school ho pen ta nili ke 1974 school ke do 1980 anggo Karbi subject charli long hasubut hala sot ben si karbi litum language sa movement ng dolo signboard nang litum bagay ning do participate dun long vek la nang litum bagay chit songun wong vek lang signboard ke theng haso ben na karbi ML lang chuni punang pat chit song chun che ne bang history nang lang long ge history apur ki mo lang si kopya posin nang chun che de lo ko dak lo itung ge chok chi kibang imetang ke chok chi ba kipali damun iko sobang ili kulkimu chelang nan ti dong nili nang study la pe last sini ili tu mamuni ke chisong ke kili dam de ko dak ma dak dharna dam ni pumyong te mekes memorandum PG procession nang doji DC long pidampo minister long chedampo pupo insam ke chok ke uno sita laso a memorandum puno officially process dan li non ili tum sakuli ke chohang puno contract ke chohang puno iya mang tokon det pa secretary bang tokon secretary bang council mat pa secretary bang dealing assistant man tok ba secretary bang joint secretary tok po deputy secretary man tok po dealing assistant man tok po ako la sang ako wang po apaulong le po ang ke financial advisor happen dang lok along bende sakpo iem nong sedang ti lasi iem bang la policy approve kalima lang di ili tum da dak lo ke chok chi ni lang elo la so process ama si official bang ke dam de ama ang ke 2013 na ningkana bang coursing in TCM ke chimano ho penon ili tum CM akai tuliram rong hanga bang ke education ni EM
laso hut dispuro long crossing inti alangli HD minister chambar long sorry Kenya hem kota long so ke Hemanto Biswa Sarma ta education sorry minister lo chingwai minus to elo minus do vegan ta la so kota process dalo amasi chunje dalo amani li study et lo so process amasi ama damlo ni di seba damlo ke seba ke ni li pena prang chichini parim chairman ta RC Jain langsung taksi secretary bende li chichini lo amasi aram amasi so process am thor lo ama ni li ta ekdam kini dun itu ma do ko be lo ni long ta na charap dun ta dolo te masih ta mat so pensi chun dalo aso pikan ke kini nang kredit nang channel ma ke do pi apit tangdet bang high secondary pen pachun nang lipo nge high secondary lo bang ke chairman Doyenon Borgohai Dr. Doyenon Borgohai alangli Moran College along political science professor HOD lo retired lo amalangli nili Guwahati Dibrugarh University lo do rapet anjur rapet saju rapet ite malasi chairman lo dada muk dangor hohai lage apunar mo jati kota ase bhobishot Puronjit apnar namo lekha thakibo teron bhai mo ta apnar logot a big yes mo to khode asu mo amen enver athi nang charab do na jeni la so pela ta so process ma aru apnar karone hohos hobo mo high jitu secondary level or MIL hobo tu moi apnak hetu produce korim aru mo officially mo ete S chairman mo apnak likim etu di apni base kori etu apnar karone koribo hohos hobo hobo angke education minister penting kilo jalo ma piken ke ladak ta chun dele angala so pena basi ni litalako Assam University long tan di lipu campus long ke convenor dol bomla mano chirijana la solo dakta ni le ha amase ni li phanan chikiti vice chancellor ben dak pro vice chancellor ta amasi ni li dong thik lo la chu nai tu ni ga lan anai klem ta nang klem ta de lo ni personal benefit of haleni ke claim kali ke pomala takta ke pachun de lo Dibrugarh long ta sonsi ni pachun de lo authority ni li hada ke mani li ta hada ta nije thik lo chun de lo amasi syllabus that everything selam thailo la si non da so syllabus la si non ke than teacher benja se me de li chitong kan ji mane syllabus ting pensi damning syllabus pensi thanangi la hello la si la lo pulote isi phurki molong pusta medo pola daksita me non next un po kala takali tum ki chunji karbialam ansu se ang song ki pontunji la solong ta cherap do sala solong mo het ni dita pulo nang litung na cherap do ni la do student do man non ka chali artale do ta chali do te la student lo asi ladak isi alam bang la hello ni phan non ba ko dangi pudun to pigli lo non la ana pasik sak dun lo nilia chu konda ka hok lo registration ke du tang terek lo university lo is a rule do registration tang te ko ta examination bang ta bun seta registration song bang patang te result bang with help po tang oni lo examination bang conduct de lo angke lata ko lo na pudun thru la ke duplicate lo lagi, kosong sih engke examination program university website nong si pitan lo. Angke hadak pensi dadak form fill up dadak pon wansi engke admit card issue lo. Angke ladak se kosong si start duplicate po. Amase la so ining hidup dolo. Non dak ko putot RTI dari jog dam tu hada anda. Kopi lo ladak ke klangji ke bangatum bangke. Karbiatum pon velo ma. Ame thang pandon te kecili dun aki me pasong si pute aki song sakai nolok se bangawang tu rongpo kan bito me thang ching tu ria pandon non aki me ke claim ili university pen ana kini aki rap ki pi la da me thang lam ching tu ria pan pi se war sai pi lo da ka ta lang tu yan ke chi bong iro impression ga la lo mati nili pandon ba nili pandon na ching ki me sen lang wa phis ta me amahang ba nge Peni preksi ya sonsi tu kok ditilo, cetera kik ditilo nili against sedang dun nagalo. Lalu isi
lapen isi bangke nang pudon na hak tum job longi mala daga Charlie pen ante nang litum lahai ke pa Charlie tangan job pidat hak kang lalo isi ke angge isi bang nang pudon tulo akes quality ni ke kawe la sidang ni nang pantui job ante to job aphan puti ilitum non class 1 pen Charlie Lockham MA master degree and MA MSc by M.Com pun ba master degree class 1 pen master degree ili master degree ki chunji ana bangke 25-26 years na ko la an Charlie de pe itum guarantee do mati ilitum job long begi pu guarantee ave mati general education ke laga phi alam lo BA, BCom, BSc ke lahai bang ke api alam lo engineering nang ke pas dum ne ka saguri long de ke tang de litum ke 6 months certificate course kan bi ke Charlie chot la ke kar biang long si ke ni chot ne ko so si saguri long be gi pada guarantee ki piun po ante la dak lo de lagi litum admission di pington kong na ante som pati college do ane ane pun admission lah ke pas tanggung sakulung litik ke admission kan cek nang ponte college university do ingap lam nang ponte medical college ingap nang po engineering college ingap nang po laso lam si munitum laso bang langdam de si laso long puthot mo pen pulo a quality ave po nang kaning jewe ka bang nang li ko na pen ke langdam si quality ave po ko pipen lo da ka a yardstick to a barlo kopi pensi na kipun lo kopi pensi pala bedong ke mane kilin lo ma barlon bedong ke pun lo ma kopi pensi na ke lang lo je non la 6 months certificate ke thalong quality awe a standard awe pun nang pudun ke nang li metang gon jelang dam lo mo pen de thang li ke ho bang ningkan tharo prang ahor musili ting no si practice la engineering dumhan ke than engineering amune kali mistri dunang ke than la level ili tung non sinang ke cheng la ante ili tung ko son si ili tung ki da kwana quality do kwana standard do ku pusili tung chipun the ko mati ili tung ki punya tung si non ke chali ke te no si abc ke chali lang grammar lo no si abc ke chali lang preliminary la sola ma thadam de la sila dak ke lam de aholo job opportunity munit langwe ahlo non ke dili chairman do si mandatory pinchong de lo isi long se parai lo karbi language teacher ka cheman je phan ke karbia certificate do wek nang ji nili halada criteria set kang lab lo secondary tumhano pulote karbi long diploma nei hala degree nei punili set kang lab mo papit ke dam bola non ki ching lang sila so la se hoglo sita non bang ke hadi karbi alam pusita lata non ke ding hoi chok chebo sorry bor we bodi ka do we ise ate mu se na than pina ka pote jo amat hala so alam lasi non bang ke job of handok puta ka dilo a hoglo alitum karbi non karbi RTE right to education nothing lonte karbi alam pu alam kali isya khai regional language ka pathe non ke regional language ka pathe pulo tangte angke dake karbi thebek nang po karbi alam elementary level karbi alam pote karbi non si ke chenglang PUP so face dam po kosolo pulo nang langdam lo nang medical college kan kucheng ho Assamese but the non-Karbi speaker, Karbi pen ka preka kaya tum Karbi alam tek nahi da. Laso joni si mo pen Karbi speaking course, mo pen ke cheng chiklon thom la ke Karbi dom ha gali Karbi speaking course. Labang eli tum ning ka rong mes gibilo. Athike Karbi kali tum ha Karbi alam ka pacharli, Karbi alam ka patek, Karbi alam ka pachan, Karbi alam ansu se kini ja pantu. Lasi ning ka rong da. Hadi puta asta non bang nang chali o e sita Charlie bando itip daka do ulo lalo isi ke lapet isi bangke non ke karbia lama bangke thekbek nang po pukal isi ke dolo lapet isi bangke non bangke teachers long jasime
4,000 something, more than 4,500 LP school do Karbi Anglong. Karbi Anglong pen West Karbi Anglong. District hini pangrum pet pen 4,500 social LP school do. Angken RTE ek ting pulonte lahai Karbi medium dam lapo. Lahai Karbi medium dam lablo pode angke lake mo Karbia teacher pihi pode lake basic criteria ke Karbia course Karbia certificate si lipo. Job opportunity mo pia lam si ni pude. Lason ang taxi ME school non ke elementary pulo up to class 8 ke ME ke pabeden lo. ME section A. Secondary lo 9 10. Angka non ke class 12 bang 11 12 non senior secondary up to dakan. Ladak si yang ke teacher ke mandi Karbia non ke MIL do Karbia subject yang ke lahai ta lalu criteria ke. Lasi in future comment tu dong lagi government ili tu mat leader dong kuan capability ma ili tu mat leader tu kuan ma cycling tech ma la so buta si depend ide angga la lo pede la na job ke ongi nili ke do hut la lo ke cheng hut LP school long to cheng na Karbi kali adim a teacher da Karbi kali student da Karbi kali LP school long dak penet of Karbi teacher appointment cheng na bang pocket a post nili create kan lo isi long da chepara et lo la non da pipela appointment pipela angke la so hut nili ke claim tekan papling on eder lo nili tam du ko lo angke government pen tangka ka pasengson post ka pasengson ni pulo Karbi language teacher tangka ta government belewana lata nili process kan hoilo kitab tangge ili tum ge dake pel ko SCRT approval abe sidakali tumke Karbi alam da thana rete amasi pulo apna lage tu kitab নহয় তো itu এখন তো ম্যাগাজিন হে আপনার লগৰ তো ম্যাগাজিন পঢ়াই স্কুলত শিকাই আছে না পুকক লংকে আতে Karbi amasi ke council ban si publish bomlo amad ni pulo sekali masih ni class 2 approval endikan class 5 kan proses lo ingka lalu pete government si bang tangka ng people 100% angka lata joy po masih litum laso ke claim ning do pilang ke Karbi language teacher dong ta laso hot ke claim ning hang mang wepin angka Karbi language development office si go down song thang da we standard velo ja velo go down long si putor rui nang lo nili ke charge ke ding pesi systematic edom standard office pinchong lo Karbi language teacher to man hang thai joy sing dolo do trom lo meeting phalo to na che than pe polo o sa ni tunge suri ni ra phalo powe ni tunge bharan da che dorde ko pulo loge thana po mala so pensi system wa si non ke 15,000 lo provincialized school dum long ke pen venture school dum long ken suri krehini po angke Karbi language Karbi medium a school dum long ke 17,000 non bat po sipu ang nili laso system lam tekan der lo angka laso fit angke article 343 long la Karbi language official language ka pinchong laten nili claim tekan long pa be hoilo angke laso ho prang RTI la non school long hai Karbi alam regional alam si pathin ang jipu north east pen RTE 2016-17 alomon RTE Act la so draft about discussion upon nang lul Asama Governor PB Acharya si chairman la da kachingwai angka academician university vice chancellor angka lahai tum hana hang thailo nili phanda nang hak nili kopai ben do nong chin lo ama inglong aso nili ne ama la so dan panilo inu depan 7 minutes ang pilo amat nili bang minit ang kaya so asar burata strict ola you have sleep the track sit down baba panilon po kali leni rong de ang kaya 7 minutes to the cholo ini le ta nili 30 minutes 25 ne 30 minutes ninge det nili pan ini no ito na puti ani bang asalam siningan lo alang ganinge hota tribal atumke achievement ave
private job long one way ni phanung elang po your excellency in your inaugural speech you have mentioned that there are no achievers from the hills tribe as well as like a hills tribe atum they don't come in the private sector nangipu amat nesi solam ta ni clarify de long ke kosong si ke bang karbi tung ge chip thekpo nitum ke inglong photrok cross tik school le late inama ju arbe ge bit cheng hode dong chok dong plet dong wok jontu somar an ke toy dinji angke lancho thagali la inglong ko ni cross that peng giduna lang la ka phialam lo single teacher school side angala hai tumga ha enumeration ta ha kopina sensa ta recruit la po teacher ave angala hai itum taung nang charli dunji private school nang charli men itum economically we are not permitted itum ga permit itum ge economically un del ga charli ge phat kosong nitum da ge nitum result ke nipo lancho tagalila ni pudun lo so non ang regional poti nitum joy po athike non nitum hanang tha po nitum school lun po either Assamese or English medium angke hadang nang tum nang than po nikan pli also nikan podun po angke CAT ket tu nang than po angke la so get a word pan nitum ge 4-5 days nang to memorize that particular word nitum our student children takes at least 4 to 5 days to memorize ang kiyak ko banget bisa tak explain na la army do aking hong pido la son hello la ke then this is called cat ang genon nitum lo mirijela nam me charilo for example Assamese mikuri finish mane isia word ke nige pe di ko bente la si regional do nengi amat very good long sing I will recommend it to the center amanang paninjira lo sola mama senga pit ko sone ni ganinge do pot puni jumpe sita RTE aprang draft discussion lo ni la so ningi do la sinon la hello langdam prui pulote ya tawe langdam pa mi pulote RD do hilitum language ang at RD ke NI ki pinay topic la sinon university patik lo University norms sa ting pulote 75% minimum, 75% attendance away pulote exam to long le. Ang kedak paper ke phomdoji, paper 1, paper 2, paper 3. Ang kela piket thom paper 1 to 3 ta grammar side. Ang kela dak mo exam long bangke 100 marks. Lapen 30 marks pass mark lo exam ke tok 3 hours. Lasi laso long lo simupen nang than lo Charlie pa me pulote ke hel tundo pik ulang we lapen ang tinda ke theli to karbi tu la 6 month la course exam mo di ang tinda pik ho kitawan tanon da biha ang ganitong da methamon nila pupo expel pedal lo a kitab tidun jo po bidang po along so kong ke mobile pe CN li a mobile tidun jo pu Japan pa paper pe chelar li po ani ke don paper ke exam ta kang ne kong ong lo arum lang po arum isi so room pen la so arum ba so room exact lo tama mane dak pen si chidi lo la tung ke check copy lo ang ke atiri bang ko malo ni hala ke tok pen hada pen si lang long ki isi velo is ke rong ke chok che po dai di ko so bang ma ke chok che ang ton ben la si chok che lo la si mo pen la pen puneli ke tinggi la ta tek la ta ke chok che ke rong tum dok pi la pen isi bang ke kalite mate jo achichi chacha la han da jo chok che tu ang ke so room long bang phokep do suppose fill up the blank kalite padim hadi mate kalite oblique mate ilong yang si mate ta ang ton kan mate dak pen sini lo lagi ke chichang huga chikopi lo angke bahini ba thong ji la sing mo pen ang thano mate mo pen le miso ahur pu mate
bang paru sih kep ini bang kep pasti itu karena kita lo ang pada cok cik miso hul ang tompe miso hul miso dilung lapu pinake lasi kacali bang interest energy lasi pini ni ngarong pik lo tak bang lasi kata kowe karbialam kapacan kapacing tur kapangcu kabirti lana long nang cerap dun popusi ning thelo lasi nona bang ke isi ining giduk to bang ke akin nang sot nai lo la non karbialam la non university pe daga bang arlenge thedum ben dang lo hedi nang cerap dun bang de non nang pupo dakani thot clarification nang pitu tekang lipo fisador so ong puna ku bang do pik fisador so ong pulonte ko sono de nang kapajub po ke 25% admission fees university pen ki fixed admission fees 25% ke university long thono nei la pen registration fees do ji la out of 8,000 la si pajum hek nangji pulonte university na ki fixed ador te long pen ilibang NOE de nang ko lake council pen tangka nang pinang ko no naman ke council bang aprang ke cheng hunding kan si suri pho lak pho nang pidon la phe lak ke tuning si lak kre pho nang pilo no naman nang tha tu pedlo la ta ve de le la si mame arlenge the dum pen ka chi chi ni do ta la ta chingki me lo ja se me